Ngana konete mu biashara Rinkuma town ya mawa Joel Madeta na tieta la adhara nkatha nyuma yamba kwithukira nduka ye kinene ya Wozel na kwiye into ya mauta ya kurua gas mitumichere bingi bya mungana yutamenyeka nende biashara town ne baruga makarika ya wamba yongelekete na utieta gari re kuyukwa kinya baringa ripoti kiripoti ndi bakuromba itwara mpoko kwa kenda utigira kwino karia kira biashara na kariba mawa kaitene kau tomrume umone kirimpene gembe sauda aina mithoto ya bangi ngiri mwana mana ya tano na kilo ingi mugwanja irite thoti DCC wa gonto na itete mukana kira maramari baraba kwitha bagitha kiana mbere biashara ndiani watho iguruguru ria nduka igikuthokira gikuonania niyo amba baratonyerere ndukene ya mubiashara Joel Madeta na baya into bya mung'ana jwa mbesa kithumba birio maguta ja kuruga gas mitu na bingi untu biria bitigi migambe ne birebika imono na nduka iraugisu na nduka yao iwetwa Randok Supermarket, Randok Stores na bravo ndiaritie twogera rukire kama kawaida tutwiyite pitete ngwine nda drop mwekuru ndeta skuru ndenjirene mbere nkinya ndaringirwa thimu bambira nyumba ni raunirwo utuko na ikunwa kwatwika aikurura murango wake na warure murango kama kawaida tu batonya ndukene bethira bona kwina ruwe bona into bithangalanitwe ndene alaba itare bona kuri party ira twika mauta ya bia kuria kwina 5 liter pack cartons kwina 3 liter na 2 liter kwanza yoro iro turaurite stock ya mauta yau ndukire ndukene kwandethira ne itie bati ndethira into biondi bithangalanitwe na ibi into bia mbesa nyingi muno ntatkarande ntala lakini ni into bia mbi nyingi ngiri nyingi sana riri riti ikarika ria mbere na riboti iringi gituone kia polisi kia mawa kuringana mu biashara uju nandi ariuga kathingatira nteto iji mwanka muthie jwacio tontu kugutwika sebuka security itwethirite watu twatikira initiative nontu retiro ria mbere ikuni this is the third time ikuniro ria mbere tweta to ripoti polisi bathithia uchunguzi nini uthe ripoti tuona kwa unwara yele ndeta nda ripoti ndeko ya ombi ndeta kwa DCI na be ya bathithia u ba ndekira cameras ya CCTV kenda yumba kuona antu barabe ya kuna the second time wego ya muntu are araitanga kamera cionthe kenda atire kondwa mbaingundi lake ethira utia DVR so rekondira netieto na twa download toikia mbisa cia antu bara bonekere bakumite kwa DCI lakini uti action yetikirwe so ya thatu na reo na rikuni this time I will not leave any stone unturned iromba yakwa tena taunia maua itukuromba kinya youth kana antu bara batena ngwe ibaswiro ngwe kuruta na bonge na buo ito security taunia maua nelo muno no ntokwaria uma muntu ethira na ngwe ke ya stock yake weta embecha nyingi muno iraraurite goro tukibebera kiriji ni tuonete ingi nacio aria ntomurume umwe wa ukuru bwa gatigati ya kumenyekana ta Jacob Mutwiri ria kubatithirwa rasta kuma nture ni athirugaiti ekiritwe njarene ni polisi ari na mithogoto ya bangi ngiri 1,508 hamwe na bangi ingi kilo 7 irite thogoti. Leo tuko hapa kuzungumzia operesheni ambayo tunaendeleza dhidi ya madawa ya kulevya na pombe haramu na hata second generation alcohol yenye inauzwa katika mabaa, na nawafahamisha kwamba tumeweza kuwa successful kwa operation yetu. Tuliweza kushika muuzaji mmoja wa pangi ambaye anaitwa Jacob Mutwiri alias Rasta kule Athiru Gaiti kupitia kwa intelligence led operation yenye iliongozwa na timu ya Assistant County Commissioner, machifu na police officers kutoka Maua Police Station kupitia uchumbe kutoka kwa wananchi na sekta zingine za serikali kama NIS. Kwa hivyo tumeweza kumnasa na pangi yenye idadi ya misokoto 1,508 na kilo 7
yenye hajakuwa processed into rolls. Erigiritu gukithwa kotini ya Maua baria mona thuganiro bangi ni untu bangi eji ira ni ndawa ya mbogita kulingana na watho bwa nthiguru ya Kenya. DCC no kibeti tunu yariuga bari na marito ja thuganiro bangi wamona nsobi ndege ni watho na bakagwata umwe kwa umwe. Vile mnavyoona ni wale wanadili na pangi na pombe haramu katika eneo letu, na tunaenda moja kwa moja kutafuta hawa, hatupatishi. Hii list mnaona ni ya hawa. Tumeweza kufanya intelligence yetu kupitia sources tofauti na tumeweza kutambua. Kwa hivyo tunawapea honyo wabadilike ama tuwapate kama Jacob. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine o Maua, County ya Meru.